मिरामार मुंगरेली कसिनो बोट लकी 7 काढूंक आता कंपनीक हायकोर्टाची नवी डेडलाईन। अंडर वॉटर सर्वे खातीर 5 ते 9 ऑक्टोबर मजगती ही बोट वडून बेती वेऱ्या पार्क करची पडटली। पयली 20 सप्टेंबर मेरेन बोट मांडवीत पार्क करूंक 24 मेरेन अंडर वॉटर सर्वे आनी 27 सप्टेंबराक रिपोर्ट दिवपाची डेडलाईन हायकोर्टान दिल्ली। बोटीक बुराक पडून उदक भरिल्ल्यान ही बोट वडून व्हरपाचे यत्न आता मेरेन फेल गेल्यात। Despite all our efforts and complying with the orders of the court, we tried to move that the MV Lucky 7 away from where it was grounded back to the anchorage that has been given to us. We managed to turn it around. We managed to shift it by 400-500 meters, but it's still some 15 to 20 meters away from the actual channel. And because the tides receded and we didn't have enough draft, therefore we couldn't get it fully floated. Now, since the time was till today and we had to report till today, we moved in the application for extension of time so that the next time we have enough tide, we can at least then move it out to anchorage, where they've given us the right anchorage that we needed, where we will then have it surveyed underwater to see what is the damage, if at all. Then whatever temporary repair can be done, and then take it away for proper repairs. So that fortunately is happily given to us, agreed with obviously adequate warning that we have a specific window that in which we have to perform this. We've looked at the tide chart. Between 5th and 9th there will be ample tide for us to be able to move it out. Sir, you had also requested for the after repairing it should be come. He said he will consider that later. He said because and then he sort of lightly said that there is another matter pending here about these casinos, etc., which is a PIL. So all may depend on that PIL is what he has said. So we will take it. That's the next step, because the repair work will take some time. So we have to report back first that this stage of the saga is over, and then what is the next stage? We will come back to court. Sir, the service has to give some certificate of. No. He has to give a certificate as he's already given. But now that some time has passed, he has to give another certificate saying first to take it from where it is today to the anchorage point on the Mandavi, and then secondly from there take it to Raigarh. Those two will be safe for that purpose. He'd already given that certificate, but they want a fresh certificate. We'll give a fresh certificate. Thank you, sir. गोंयाक सर्वंकष पर्यटन विकास राज्य आणि माहिती तंत्रज्ञानाचो नाविन्यपूर्ण वापर करपी राज्य म्हणून 2 पुरस्कार फावो जाल्यात। जागतिक पर्यटन दिसाचे निमतान दिल्ली जाल्ले कार्यावळीत हे पुरस्कार गोंय धरून वेगवेगळ्या राज्यांक दिले। गोंयचो JTDCचो चेअरमॅन निलेश काब्रालान पुरस्कार घेतलो। जागतिक पर्यटन दिसाचे निमतान दिल्ली जाल्ले कार्यावळीत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाचे हातान JTDCचो चेअरमॅन निलेश काब्रालान गोंयचे 2 पुरस्कार घेतले। सर्वंकष पर्यटन विकास राज्य आणि माहिती तंत्रज्ञानाचो नाविन्यपूर्ण वापर करपी राज्य म्हूण 2 पुरस्कार गोंयाक फावो जाल्यात। यहाँ युवाओं का अच्छी संख्या में मौजूद होना खुशी की बात है। हमारे देश की 65% आबादी 35% से कम उम्र के नौजवानों की है। हमें इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेना है। युवा पीढ़ी की कुशलताओं और प्रतिबद्धता के बल पर देश का भविष्य मजबूत होता है। मुझे विश्वास है कि यह पीढ़ी पर्यटन सहित भारत के समग्र विकास को तेज गति प्रदान करेगी। जिन देशों में पर्यटन ही मुख्य व्यवसाय है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति पर्यटकों की प्रसन्नता के लिए सक्रिय रहता है। पर्यटन के प्रति जागरूक समाज में सरकार का काम होता है केवल दिशा और समुचित वातावरण प्रदान करना। सरकार ने अतुल्य भारत अभियान के तहत विदेशी तथा भारतीय पर्यटकों को स्थानीय परिवारों के साथ रहने का रास्ता सुझाया है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रुडंट। कुंकळे चांद्रा गांवचे दाय सांबाळपाची जबाबदारी TCP मंत्री विजय सरदेसाईन घेतल्या।
वो गांव खंय हेरिटेज टुरिझम हब जावं येता। गरज पडल्यार रिजनल प्लानात ताची नोंदूय करतलो म्हूण विजयान उतर दिला। चांद्राच्या लोकांक स्टेट हायवे 8 तांच्या गावांतल्यान नाका म्हूण बोवाळ ते पीडब्ल्यूडी मंत्र्याकूय मेळ्ळे। गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून जो आमी घडयला ताणे चांदोर गांवाक ताचे दायज ताचो इतिहास आनी हेरिटेज एस्पेक्ट म्हणटा तो राखप हे आमचो कमिटमेंट आसतलो, मदत आसतलो हे हांव सगळ्यांक म्हाका दिसता की टुरिझमाक एक मॉडेल आसपाक जाय। चांदोरच्या गांवांत एक हेरिटेज टुरिझम हब कशें आमी रिजनल प्लॅनान पसून ते लागूंक जाता। रिजनल प्लॅन करपाचें काम म्हजें आसतलें कित्याक हांव टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर। लोकांक जर जाय जाल्यार सगळीं घरां हांगा जी येतली ती ते आदली घरां आहा तशीच दिसची। आमकां दिसता की हें आमचें कर्तव्य जातलें की चांदोरचें दायज आनी चांदोरची हेरिटेज राखप आनी राखपा खातीर टायम पडलो जाल्यार लोकां बरोबर झगडप पसून हें करपाक आमी तयार आहा। ही स्टेट हायवे जी आहा पर्सनली म्हाका दिसता की स्टेट हायवे ह्या गांवांतल्यान वचपाक कसलेंच कारण ना। ही स्टेट हायवे जावंकूच शकना हो म्हजो पर्सनल स्टँड आहा। आतां सरकाराचें कितें आहा तें फाल्यां पळोवया। हांवें तांचे चीफ इंजिनियराक आनी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरा बरोबर मिटींग लायिल्ली आहा। म्हाका दिसता की चांदोरच्या गांवांतल्यान हायवे वचून चांदोरचो सगळो गांवूच काबार करप हें खंयच्याच सरकारान करपाची गरज ना। हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लो आहा। जर इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकांक नाका जाल्यार तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी लोकांक फोर्स करप ना। लोकांक जाय तें जावपाक जाय। स्टेट हायवे जी हांगा येयल्ली तर आमकां हे आमचे हेरिटेज घरां आसात पयलीं पुर्तुगेज टायमाची तांकां डॅमेज जावंक शकता आनी रस्तो रोवन केल्यात। चांद्राचे लोक पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदिनाक मेळ्ळे। ताणें खंय ऑफिसरांक परत सायट इन्स्पेक्शन करपाक सांगलां। My demand is state highway, Tikarpalli, Sanjarel, Paroda, सगळी रिजनल मॅप दाखयता पळय ते कुच्चरां व्हरपाचें न्हय आमचे गिद्दोली गांवांत वा चांदोरच्या गांवांतल्यान व्हरपाचें कित्याक थिंगा हेरिटेज हावज आहा। ऑल रिजनल प्लॅन्स right from 2001, 2011 till 2021 shows that is state highway 08 passes to Akembash, Sanjarel, Paroda, Kuchore. This is our demand that it should be put back, rectify the mistake what they have done. PWD has done this mistake at the vested interest of some MLA. Okay, what assurance did the minister today give you? Minister has given as assurance based on his corrupt officials who were misguiding him. He has come to know now, Sudhin Dawlikar has come to know now, and they have asked us to give an alternative plan from Paroda to Kuchare. प्रुडंटा खातीर सावीर डायस आनी ओंकार फळारी। घेऊ एक ब्रेक।